we busiafo Ghana for ni SuroWiase T4 me bi masaba ye to ankomo ni so na minyan mabruche for obian share video yi mame why wo ma menya 100,000 ye break record with SuroWiase akwankyere ne ye bebe expose we a big expose ma Akan TV any your friend say bend sakumba omuso omoye nkwasiafo na asema make misimo bia nhwe book nachi emfa muwa emu asemfo awie abusiafo muntie me na awie asem nam de menam asema me de menam no efra buruchire UK sorry me mo ba bia me asema me de nam no efra buruchire Europe so atiase aha na the wom ni say me na me de sakumba kra baaye no sakumba kra aye omuso mabo medua no eno de sisiriku se concert no muko yiye na die wo gira me so se me fama se mo mera out sakumba so ogime nantwie me manana kodua le koka asem no sakumba so ogime nantwie ena black power Bosom my friend moti a friend say die wo atiesi me so e free juada ma brepa free buruchiri obi an kase bi fake me a me kase SuroWiase fo ni me osahini ni me black power crowd the ferry for back no me friend me Baffour me ani suman kwa hini ni me ma ofere omu wiase enti asem no me ba be kire mu nyina mo bia hwe book na chi emfa mu asem fo na sakumba ani Akan TV fake omo se omo begu madwuma me na mbegu omo adwuma yo minuanom me na me de black power e ba SuroWiase na de koba ni say me twa nsem ni so me mpese video no bewa abrochiefo krofo buyache before say me be shia black power sakumba kra da me ma friend da oni owusu kwachi asem bae no me friend sakumba sika oboy no man friend bi wanye o me friend na no bo sika straight man chire ni ma mosika man friend bi enti me de majuma ko ma black power ena black power ye adwuma no ma me na de emame de black power ba SuroWiase no obi antie oye adwuma no me friend no o cheche be niema ema makoba bi bebre obi anka asa on cheche me sa de to be bo cheche niema ena o se adwuma o ho ase ye eno de adwuma kro de nya de a me de tudwa ene ye na obi antie ha menye campaign ma black power hwe me ka meeting wa buruchiri class ankwasiafo me wi abeso ani abomnyom be ka me mama ni mo ma sorry be ka meeting wa buruchiri so ohu eso chance ankrofo no obia fa sakumba Akan TV 4 your friend say manager for sika da so no enye se mafiri o mato obia so obi muda ati ase na nokre ye ba kope aburuchiri for ye bre black power ye madwuma no na ekuada na okakire me se oye adwuma no se me hu hwede a na che se adwuma na anuano muntie ne yi okakire me se me se me hu hwede a na che se adwuma no anye yi so ho eti oye adwuma no ukuada oye no to me ne ma wi ofre me life na me drive kra na conform afo ofre me who say me Baffour de me friend nana by the dia wuo and ese enye membra out to mekire masimu because asema no kra sakumba so ogime na ntwe dia wuo ba adwoada and na no pen mu say what sorry ha wo free me so obi kasa be ho na me buofu abrochire me na ma yera me na ma me kasa obi kasa be ho a me tese obi ni me kasa enti na me buofu die wo si edu me ma 7 ntokwasem dia o maje agem because kumba ka so gimi na twi no mbu ofu enti adwuma no oye ni ukuada ana o ka kire me se waye madwuma no die manhu hwede a na chese adwuma na anye yi anuano me ya chinyeji for pa me propaganda bo bia abuchefo obia nche video ni ebre na menyi fake akonfo olimpie sakumba ye fake sakumba kra Akan TV fo twa no medini nyina ba beba audio ni bentel patcho ni niema no meso me ka say de be kan me sorry no nyina pa ye ho cholo Vema me chia
metie audio no na enye bone me nipa metumi ayɛ mfomso ebia me kasa mo no mandwene ne sɛ ebia bɛha obi ɛna makɔka akɔe me nua panyin na sɛ me nua ketewa no betumi afrɛ me sɛ na betumi audio me so bɛntel o kasa mo no woyɛ mistake edwuma yɛ mistake de bia ma nkɔfɔ kɔɛte ɛma yɛ de bɔbra yɛ so yɛ kɔɛte nipa cause nipa bie no hɔ no mo a ɔyɛ 100% da but as a would didi matter ase nti ebia one kasa yie me a metumi asan bɛgyina fidie nso apa papa na kyɛw because me papa no frankly speaking me follow no ɛyɛ issue yɛ ba ya na me hu ya me say yɛbɛdi no nkɔmmɔ and fine wonnim obi a ɛno nkyerɛ sɛ memfa buo ma no but kasa na meka no ebia mɛmeni na Baffour but as if said wodi matam bi mente aseɛ but ɛyɛ adeɛ ha mo a anaasɛ ha wo a fa kyɛ me ɛnyɛ ne bɔne so nipa ho adwuma ne yɛnya no 100% da nti mesrɛ wo ɛnyɛ Baffour so. Yo, Bentel, good morning, Bill. Miss Medasi. Miss Makani Bibi, na anya ye afache me. Me I may not say me o UK. I try UK over 25 years. And you follow mo social media pa. I know I down in an akudia, me hemo. Na sa black power minim ne pa enye propaganda na me veye. So minim no. Oye adwuma bi ma me a ene me course no. But you know what dance be or platform be so. Ne propaganda. And never be uncle ye near Kawaja Tuma. Must be sorry, if be a Macassa and me go too far. We media for it, there be a him program. Eti Besso Sabacassa Nanko ye a fachem. I the boof, the government, the boof. The boof. Etino, or dear said you okay. And said BBP, many of the Cassa. And your matro na bibia to twa why this be sorry aka say edasipa why Bro, that's menshira etore bi na asɛmba nye gidigidi na etumi de solve anu baba ya ma bato o kan next time ye me program me hwɛ how Messi aka ma asɛm afa nti me da se sɛ watwe ma adwen esi so menshira enti me da ho fie da anajo abusiafo de meti ya ne se adibia to se bomb him eto ya na me puna bie na me na ise me da ise me na me na e me hwe na akra keto bi ewura me dam ho o she t-shirt and we twa ni ti ho nice and o she glasses owura me dam ho ankasa na o ye se wo pi e na me so ni mu na me say na den wo be wura me dam ho kasa aseba o ka kire me ya ne se ade chi afredi ewunim no mutio mi so ni mu ade no to se bomb ana mi so ni mu owura mu so keda wo hwe nanim a wani wo ye panyi no ye tetia onwa o be sa akra be 4 years wo twa di ti ho nice punk e she glasses she t-shirt owura ho ano dan ho ana mi so ni mu no ka kire me say ade cha me fredi mi ni no wunuanom na agi me nsem enti ade chi ye na me frɛ black power na na mafo na say na asɛm ato me wo ka kire me sɛ wo ye madwuma no mahu hwedi a na adwuma na anyi na ade a mahu ni ɛna o sɛ me ka kire wo efiri ho within 2 weeks etoato aso eniema me hu ye de within 2 weeks no me fa ma me nka ema me hu sɛ bibi wo ho enti na SuroWiase me hwɛ o mu program pa Vera wo yin na me hwɛ enti be frɛ Vera na anuanom me ka wo ye di adanse ama SuroWiase TV so omunye fake me me ye campaign mo bia konfo bia SuroWiase TV enti ne baba TV so no onua wo program na pese o ne kasa wo betim ne na kasa me beti abruchi ma bɔ me bra me fi a masisi wo Ghana obi hu kra ofu se hotel
ma hwe me office no san kwasiafo no omokotra si ye ho no me office fo abahwe omu nyina bobra che wo mo na momo de me akotra si ye momo si badwuma begu mumom no mu ye fake me office fo abahwe omu nyina bobra che wo mo na momo de me akotra si ye momo si badwuma begu mumom no mu ye fake etime na me frɛ Vera na me ne Vera na anuanu we me mfantwam before say be shia black power no na ma shia papa bi on de so ye sunsunsore sofo waba so Ghana amene bume wati misika menene kasa na o se minye sika mra no na Tuesday na omu ye program Saturday wi a me fam address nka ho wi obeposu niema abreme anuanom behwani mu aba 3 weeks na maintain nka ena me frɛ no me frɛ na o si program ne time nson ye ena me hu say a double statement obia e ka asem na o ka ne mienu anu utwa ntro kwa na me hu say papa na bu me de o so yesum so me modin na me o audio ni niema ono so ye mistake back out me de audio ni nyina be pie me de audio ani si bibia be pie enti onim ne ho na ote a ma onye mistake Emma out. Ha, etina sa papa na bumi ansa na me be shia black power. Na na mafu. Ha. Eti oye sa adwuma no ne niema mi hu ye no. Enam si wiase ni pe bre, abrochefo ebre. Na wo na na mafu ye ni papa. Me ni SuroWiase fo beka na o ma betwaw. Na me a me frɛ Vera. Frɛ Vera na me Vera kasa me siamo enye mu hwe pictures yani baby am wona ni yi kakra but bunti asem no why na me nye social media guy me fere yi kra me ye me fere ba die wo ni gira me so enti asem no na muntie mema mesa ma good location baako ha eti be frɛ Vera no na Vera ka kire me say omo de omo program de omo pese obi abeba beza obi nti omo nim no omo ntwa no na am oh Vera me srew tie masem papa na ye say ni very din komo be na wotwe mienu enti ne krakra no na ye say na mafu program a waye atwam ikope bi de ma Vera na me ameda me twi o YouTube na me say ne ma Vera na Vera de that ho about 2 days enti me ho no frɛ me say wa hwe comment bia bad comment bia mai enti waje atum so obetwa na mafu enti me nya arrangement na me ya arrangement na oni na mafu kuhia fine na o master twa video Akan TV fo twa mu video wenum twa mu video bibia ekoso fine na say video bi bai eye nana kodua ene bentel ni ye de bi ototo momo ne hye nkrofo ano ha na wo bentel mi rafi audience am na nyumira ne beba because sasraku ma ama esimen kan sem bibiri nkirewo pati asenti enyumre bia mra a video we piano pa Monday me ye ni 5th Saturday 5th October me ye ni 5th October ha ya kwachire be pie Monday piano pa na enyumre no pa 2 sasraku de ani be pie enye fake na me ye ntimi fake me abọ me bra wo musika so ati ase eti akakoduru he eti me ne Vera kasa ya okotwa ado no Vera twa the program Akan TV fo mu twa mo program na sha me hwe na de akona na kodua ho akobisa asem bi a okae ama na kodua yi wa no de tosu biem na o asa de kokonfo baako ho eni de okodu ya kra ho si akoa bi se bi wonim ne dia refu ho but eso di buo ma no ka se konfo bi kra ye beti ase ukodu a akoa bi kra kwase ampanyi papa kwase e bo ho ntode awo aboa wo se be madidi mate wo ye fake battle na wo match yourself me powerful chen kwasi ampanyi jimi for Akan TV for nyina mo jimi because the oye mo interview no kra wo jimi onim kasa mo we say poto very different SuroWiase ana ye mo ho ya mo ni fake sakumba na sakumba tie wasam no sakumba kra na mekae no ebeba ukodu a wakobo akwabi kra wava ho trend a akwabi okaye na konfo no hu nyansa ompese obeso so na nakodua mabisa wasem num wosi waje atum na wunim na wosi conform afo FC obisa ne bosom ampa yesra de obosom ho se camera antone so a wuni
problem bia nti me ne boys ni nyina akasa konfo ya me da ase asemi be wa kire do mu nyina mudin bebem why mo mane ha mo ukoduru ho a wo si akoa bi kura akoa bi awaba ena konfo ni twa so enti me wo ho na me nya video no free Ghana konfo mafo me ne ka se ko be 6 months yo last time am ye audio brand no mo wa fashion conform me fashion na me ye audio asemu si ye me ne nkasa ai but otu audio ni ba out no se me Baffour na me kasa ai no nyam si die nkwasi asem no na afa na muntie sakumba kura no wo bentel Akan TV mashemu video woni sakumba bad comment nkrofo complaini sakumba scan omo mahwemu video na asem we pia na asem we ho abai muni sakumba kura video ba kokra mo delete amesama mo esura grada obi ankohwe muni sakumba video comment yesi sakumba scan omo wo kwasi ampa yu bokro lo so de me kwasi na wo beto dwe eba me masema nka metua mamamfo amafia but me ntua we me kamadwen die wo si de me pepia binyi asaba e dokre ntwa ho nantwie so bad comment amafo si sakumba bu omo amafo si sakumba bu omo enti one day me comment session and I making kai ti na ekoso and me bisa say na Akan TV for mo hwe mo comment na enkrofo kompreni se sakumba bu omo but still amuda su twalo ade chi ya me kwaya na reply obi dia ma me ne se fa Jimmy free ho mutio mi bisa comment say adam mo hwe enkrofo kompreni se sakumba bu omo no ade chi ya be kwaya reply manya ne se fa Jimmy free ho ena me so me de be Jimmy ti baabi ade chi ya be kwaya reply manya ne se fa Jimmy free ho ena me so me de be Jimmy ti baabi conforma for me am de ne ba SuroWiase one day pe lady bi so asan ni niska e de complain by SuroWiase for to anamo ni koye interview awie no kra na 3 million na momo konfo na obu nkrofo no wo bent kwasia panyi aboa bi ba papa kwasia na ode awo Akan TV manager kwasia mutimi call won koye interview misaye obi asem no na wode ne na ma bisa mamofo bent musufo da so wo seseku so de wo ya hyase odo be ya wiye ha mode mo na akwase agro mani so agro le o mani so minimum by different location me mo hwe mani so me mi nipa de me kwase mo ya kwasiafo papa entinu me hu ye no ena me di bent atem sa wo ya kwasea wo ya boa sakumba no obu nkrofo no sakumba kura se butwalo untimi nkoye ni interview complain banko bisa no obi ye video anu afa ko bisa anyumre bante on kra bebre seseku na duabona mo be seseku dia kwankyere na mame fine enkoda bididi atem no na wo bante wo frɛ me wo ya record the brand aha na muntie bante so yi nipa body ni no recording sin ye ba out obi antie we are record the brand say mfunso onipa ho na se wan kasa na me hu ya me hu so wan kan yie dia ene next time wo be kan yie ena me so me de chopper ba say waka de say me so mate na mfunso wo me so nipa ho se me so man kasa yie dia fine ene ya twa so na ada amase efiro mo kosuma nkwa hen yire yie ema papa panimu ya frɛ wo ne black power na mafo machia ye 2 yenim se bibia so tu atwa edi be 4-5 days me wo ho ane manya call Ghana number ene nuano mutie me ye busy abroche me majuma me fa call eti moment me wadwuma me hu se call ba no na ma hu se important na se me hwe de me ya me fa enti call se hu hia me no me de me Ghana sim na ye me de me Ghana sim ne ya wo be free se me o me so na me tie abrochiri enti no call ye me hu hia me de me Ghana sim ne na enti na my confuse no enti so lucky na me yare man kwa adwuma anopa be abrochi ya 6 something na hu se call ba me hwe na se kumba ma amfa enti endi ye na me hwe na me frɛ no me frɛ na o say odo obi apie no ni me bedi ho nkomo enam see you elo obi sa me nam cheche nsem num oni me didi nkomo owie ya o say an
wate se sakumba kra na mse ai se by but ya ka ho asem osime bodua o ka sa na o kate no na me de blim se suban kwa hina ka no benti no be hu nyansa ha o ka sa na o kate no efi o me fra benti jibifo na wo fa wo kwase ampali woni me hare me ye adwuma one day kra metim de tua ka bosome wo me fra wa wo fa wo me call me one day pay metim de tua ka bosome kwase jibifo o motuam kankan watade baako abola that but de me kwase ye me de buja heaven e concert na muko yi ye me slow ye bema me fra benti friend no wanfa eti me wo ho one day ena me hu say video omo ayine popi o YouTube so ma bo bidua sakumba ne kwasia o kan se be de me ma wo kwasia me ba otosu bi enu kra betima hwe oni obusia wo ba wo de me kwasie agro okro lo no ne wo mom no adwuma be sei sakumba ana me share video me tie kakra nse mo ka me kra de fi o me share video no ana me forward video no ma vera ana me say asema ba nti sa me nim de ekoso kra enti me wo che na vera frame say video na nya me nko na abo me dio no nso abo ni dia na me say okay na me whole video no me je ahunhun sem department okwa bisa black power bisa vera akonfo miensa na obi e pa me cho se me me ne bosomfo black power me ba ho na be ya adwon ma masa me pe bosomfo eje bosomfo ase bi me pe na ma we me Europe wa honhom ne hu me no before se me mra no kra na o dia tusu owiasefo adim e wa ka kire o mo se wa honhom ne se me ana o mo pe bosomfo eti mi hu video no audio ayi na bente kwase agimifo a o ye no me na me ya bosomfo e wo ye se me ba be defend me yi me komfo video no to ye no sakumba na sia de be kwasi o mko yi o musini no se kusi men ka cho se sini part 1 na mu ye 1 2 3 4 na fe mo se bibi wo wi ase ena me ba fie me wo so ma vera na me ba fie abroche me won se si dem na me ji me nsa na me si fom me frɛ me nsuo me frɛ me nkonya me frɛ diawuo me frɛ seseku se asema abani o ene mu so mai ifro na me frɛ na nakodua me frɛ na nakodua na nakodua krante na me ka asem che no si video omabodua no o eni oni me fama nam de ma no otie kakra no me de ma no so oni o otie kakra no frɛ me se be ma wa anye ne ye kro na me se asem no yaka bente na pacho ma pacho nti adai no so ni oni sakumba be kasa oni sakumba kasa ya ade achiye me kodi muayo na nakodua wa sakumba se obaji me nantwie se makoka sakumba kura na se anantwie sei yegusu ayeka asem no wow still a demand me nantwie me ne na nakodua kasa obesa afre na ne ode se nantwie no obese na so dwan kura yegusu ayeka me wo de oni nya ho enti obi obeba be yi bia me de ode oni beba out ana yegusu ayeka o ma na comfort ya me hu se ni video apie na I think say Sunday yes Sunday be na ochi no the comfort ya o kan se bi comfort ya me bodi na aka se me ni wasiesie ntem watch road do ase mi be me da wase mema black power frame da mu nyina ase why obi anya bibia black power me ka bibia o very very for me na comfort ya ana me frɛ no na me ne ka se chire nsi ohun gas cooker papa sakumba what you gas sia na de me makọ ebuchi he gas cooker in fact American food dey crowd and show obi an comment ma me microphone mi wini on heaven na ni me meti heaven mo de mo ohun American food ohun sizes sia hesika mente ohun 100 and something ohun asiafo mo he free sakumba what you gas da kame to cooker be chew abo bi ba wo de me meti asi ese de o kro no mama me kan wo ba be ye ohun hey bi awo si le mpe bia me nko o si asema ye no kra ni ntwa ho na ntwi what sia pedi freezer nto bi ma sakuba wa yusu bi da hem abroche na menam no bia ye yi hu fi woni hu akonfo mimi American food mu ka che sakumba hu American food size abi mi enchi o eti abroche obia comment mi bani omokra mimi enipa de me kwasie
dia wo si de mpe bia menye ne bobre American fridge sakumba ba ko say so ho si de sitie oh abrochi ni won we me camera ase ni ayi kakra oh ha memi ye nipa e de me kwasi mo jimi sha mo jimi papa ene me kire no bobre video no dia wo ma me up to 1 hour komfo eya last 1 hour enumere yu be ya adwuma sisi kudi akwankyere nyina ama me komfo ye ready ubedi se part 3 no uye interview edi se say asema ekoso uni mo hwe sakumba ho washing machine hu fi watade mu fi nka me to bi be che kwase ampanyi wo de me makotresi ye se de wo kro no kromfo the washing machine the brutally ayo sakumba watu watade kurada aboala da bench hu fi Akan TV manager kwase ampanyi kwase afo amo bi adwuma bi ye interview why is you cut it I want them confidence sakumba we do be ko brebi abi aboala that wo de memeti asi wo de memeti asi we a coffee machine open coffee we a coffee machine bia hwe be free ni twa kire mo kwa kwase afo na ko tenasi me chom so me powerful men ko hibi okay we a macro sakumba me yes so ni macro macro we do anayi nwa you be si fie Ghana ne ha nyina kamito we be chew abola that wo ba be di me matem me ma tie buchie twika papa ye omodwuma papa asiampanyi me nkraman kredi aduane pa che wo ma wo Ghana o de me ba be di agro se mo de makwasi e film amko ate hi man all right yeah good why kwasiafo aduanom dia wo video na baby the baby to me car dia wo se be kire me bobre ti de e koso nya ya kwankyere omo ye fake Akan TV before ye fake na video we pie konfo bi obetra wo bia mo hwe ni yie why until me kotra me kan na video anime obi anya ready na onhwe part 2 sisiriku why o de akwankyere number me nye fake o me ye re acha se we de me do obi ase metubeka mo sakuba kwasia mami mo onyom hu fi what I say myself me pa o me is go me faradio na hom na de me ye kwasia fo mo ho fi ye de mo besia why elimre obi a he part 2 seseku na ebe ya kwankyere no why myself me pa me is ka wa brochire o so almost a minute here some damasi why you know you the way a chatro and you me baba say grass for me to have a possible day buti you know asiafo Akan TV from kwasiafo we fake do be no obetu ho anamon na asemba nipa neka enti one sakumba bekasa last time audio ye bre me no say oko baby wa fre obaye no ohebo enti no wentima fre sakumba anajolo ade che ye osan ye odu brem say sakumba so baby na ohwe se me so me kan ntwie no de ensem bebre fine abrochie me busy pa enti juada no pa eye 30th of September ma sorry waduom anopa be 6:35 ena meti se sunsun bi ewura me wura ma no obo ni din se di ewuo be ma wasem ni ntini aba no na om di nti aba ne na se da bi no se ne eye 30th eye da etwato wo bosome na asemisi ye no na wasem no entwa bosome we kura entra enko October ntika wakobato ye be ma na be kirem na obi nti wasemu be na obi nto wasemu enti me di awuo ye video we abomidin se di awuo be kire nsem ni nyina ase bia wo peka kire omo aseba no kire ntwa ho ayi na aduru ntokwasem ni memasem de a ye be kire se yesu ye mema enti di awuo ba no pa no ka kire me se da bi ntwa na ntwie asema no kire me nka ntwa na ntwie me ma kire masemu no ne me kasa ya okoye konsiri me tise obi so awura me obi wura me ono so efre ni sesreku obo ni di gu masum
no si dua no mokọ boy no ho akwankyere nyina aba na media mepe bibia anajo na de ntia anajo no mekire wo ha ya kwankyere no konfo be ya kwankyere ni nyina ogana anajo ha na asema nipa pa ho chew no osa akọbọ hu dua de a oyilipa bonini huye oyaye no huruye bentel etimi so me fa masem nyina amra out na anwumre de nya ho akwankyere na anuanom efri juada de awuo tisi me so omukasa no brada de chi brada na me bre ena me bisa de awuo se me bre omukasa no kasa na ba na me tite sekru bibia o ka de awuo ti me ye sure se juada na pass seku bae no osan na chi me ka che de awuo se me bre se me na mabrochire na mayira me na mana me kasa woni me di nkomo obi kasa me ho na me bu afu enti ko me anya kwankyere no brada na me available ena de wo si da bi be ma ye niema wachire enu memeda na awie bibia enti video ne mra out na chese bibia chi ha enti seseku dia kwankyere na ba minuanom from chuada menye nipa vera na wa fragment ma ena no pe me sorry ye na mu se di awuo ko na okọ ye no nua de afiri anopekura ketesu na mintime sorry me ye nipa me fera de pa na sa hom hyewa minua no menye easy etini nyina ne se sakumba so ogibi nantwie ana black power suman de awuo ni seseku aba anyume life obia seseku life seseku akwankyere no ye ne life osema misiro sakumba aye kromfo de awuo semenka che obu amanfo comment section bante kwasi ampanyi ntimi me interview obi ani video a na ona mo interview krofo ho wo abetra so twa amanfo ji omusika no kra interview na video wo pie konfo bia mo behu no Akan TV monya careful abrochirefo nipa bia mo behu no Akan TV because esuma si dwa na omo ne akonfo ni di me ba bewie na me bewie de ewo ma me location se ha na memra so shop na me ba ni mo no so sa ya ja me pack kranti no me front parking me ha me rush up move straight abrochefo biahwe life me ye nipa de me kwasi ye kwasiafo agro won ka na fira broche ba mo hwe asase we ngura kranto en ha na me ye nipa me de mo rush dey wo si be show off me show panie en panie sakumba kromfo kwasi ampanyi Brabontin beka the last time I wa auto anantwie ma dia wo si mi bisa nka me wie ya fi eni anon so mo hu shop mi wo fie kra na ma ye border me beni nam ha kra me nije na mo de meti asiye sakumba dia wo si be kantam o kom ye empredodo a wato nantwie ama wa bosom na the last time I auto bi the community o ye kwasia o hu shop dia wo si mi show off me kire me bobre the TV wo hu bi da wo ya me to bia be che Ghana sakumba bisa black power gold machine no me na me bre no na no wabo me din ka menka hwe ohun TV ohun size opede asia sakumba she wani do wani so me show off kakra ohun TV the TV ohun size brabi dem be hwe asia wo hu fi me ba be gintade asia hwe me me ye nipa de me kwasi hwe shop me ginam dia wo si benche me bobre me kire sisi kuse me nka kire o anumbre sakumba kraba akopɛ na sisi kuse me nka kire o etie me hye omo comment me ni omo de owini ma face omo san kwasiafo na kwasi e ono bia nhye video abruchire ni bia nhye na wo konfo a wo pɛ ho asɛm a bɛba bɛtre omo video so de wo ye fake ohun abruchire ohun shop me ginam me ye nipa de me kwasi ye he agro mani so and then mafia rough nana enye me o dia wo hi man, all right, yeah, I'm doing a bit window shopping, yeah, I'm showing a friend photos, yeah, oh yeah bro, for it say we say what they make up I shall be a member table church 20 years momo de make na ne krata I say and I would na would you be say no monko comment section ko he sakumba ye kromfo bu nkrofo sakumba kra kan TV fu twa no o so la wafa e na obi aba o trend o se de wu nipa na nkrofo complaints wo bu o mo ne de wutumi nko ye yi so ho kwasiafo anuanom
anti no bia nya ready anwumre mo share video abrochire ni bia mo woso mo nua abrochire ni mo he shop am ginam mimi ye nipa de me kwasi ye heaven anu ani yo anuanom ne adofo mechia obia wo baby anemre wo aye friend me Mr. Baffour sakumba kra ye me na me yes audio no me na me yes audio no e ma bentel kwasi ampanyi na o Akan TV ai na me nuanom abrochirefo mesremo video bia share mame abrochire ni bia ntie mo asem no share abrochire ni bia ntie video yi mu asem no share mame ena me ka konfo papa bia wo Ghana wo sitie video yi na share ma wadamfo na after video yi ba na konfo bi kotra Akan TV so eye interview dia na chese enye obi ne kumantwi wa na wudi utiji akirema na nuanom ya mom ya mpre ye ho emuaten asemba obi ampre ne ho muaten Christopher Bible no o se ye mpre ye ho muaten na obi be ni bibi no na e wase Frebentel cha ne interview da be no obi abedidi na temda be pa cho me ferade pa nti na me de me ho asie no na video ye be ya kwankire na me ye free Frebentel cha ni TV no da be no obi abedidi na temda ena akonfo bebredi nti ne ba ya me boss akumbadin me be kire mu nyina na me wie no na mahu say Benti ye fake Akan TV for ye fake abrochire ni biama na ni na ho me gina boche na mitwa sa ayi audio ya me ye special request Diawuo na se menye me kire me bobre ti na me kire mo hwa asase ya me gina so me nye fake o mitimi me fake mo bia me ye nipa ma den pa ai enti no Akan TV for ne bent ayi sakumba se me madwuma se wo ho me wie video no mo dwuma se wa wo ye yi bia wo video se ma Akan TV abrochie for mo share ya bre mo share ma me mo ma video so 1000k 100,000k na ya bre mo he ba bia me gira me ye video yi be de mani beba me ya guy pa o mani beba later why aha na dia me catch mo ne say mo hwe book na chi emfa muwa mu asemfo mo hwe book na chi emfa muwa mu asemfo na me ye video be wie no bia bo se Benti ye fake munya abotre na muntie asemba mo mpre mo ho ma mo mpre mo ho kra munya abotre na mu hwe ba bia me gina me nya ni pa to o me gina ha mo de me makotena sie ye na nemo sankwasiafo no sakumba kwasia Benti de okwasia bo ho nta o papa kwasia na ode awo me wie video mu beti dem de be ye mo na na mafo Black Power sorry eye Baffour me na me kasa yi wunim sa me dia me frɛ nana Diawuo akwankyerɛ ne eye sasraku ni Diawuo de akwankyerɛ abra mi duabɔ na ekɔso no audio no pie ye no eye mea na duabɔ na ekɔso nyina sasraku ni Diawuo gyina me so from Joada me hontɔ me da na me be kyerɛ mu ni nyina ma obi ahu eti duabɔ no nana mafo ne me Baffour me nam de akwankyerɛ le sasraku duabra me waburuti ti sɔre obɛyɛ adwuma me no kasa yo over 6 months ni na me no kasa ye now na last summer me no ye me audio na brɛ now na be festival na me Baffour me ye audio brɛ aha na asɛm na akoso no sakumba se ogibi nantwie sakumba me ma na kodua kopa ne kyɛw obodua no o se ogibi nantwie na Diawuo atia si me so wa burukyire oni sasraku na baaye na Diawuo sasraku du okoye efri Joada nana me na ma na mayira wa burukyire obi me ma ne kasa me ho kra na me bu ofu me na ma na me kasa Diawuo gira me so no baaye no se akwankyerɛ oba Joada no o se akwankyerɛ ne ye memene da ena memra me sɔre ye numa hu se me ye nipa me sɔre kra na de Diawuo giram abrochefo biantie minye fake ma bɔ me bra yes kanipa na me kase na honhom na di mi gina ha Diawuo si mi show me bɔ bra mo hwe ba bia mi gina o asase mi gina so mo hu enwura kra se da fom
mo hwe mo humura me gira ba bi kra de wo na ma me location no nana enti nana mafo sorry sesieku di akwankyere na ba na sesieku se omo ho asere esini na omo kotwae no na omo twade a ye twa part 1 part 2 omo twa part 1 ye twa part 1 part 2 part 3 part 4 ni nya be di akwankyere ne be ma nana mimi twa part 1 and 2 o ha wo be twa part 3 and 4 e o Ghana why Akan TV 4 so wiase ho ahoye a na omo ye na video be kwa wieye no obia be o sasakumba ye fake Akan TV 4 ye fake o ma so mbebo nipa sumasi dwa na omo ni akonfo ni bidi na konfo bia na mi video be pie wo be kwa Akan TV so no na ne wa na ope obi o be ba Akan TV so bi obi ahwe ni ye enti na ne omo di ma ba kwa location ai seseku akwa kire no o se ye na nwumre dia wo ama me 3 locations am fanya video meye ni nyina so de aba eti my introduce me ho awie no abusiafo sesekumba ekwasie obi ate de okaye ai obi ate de okaye na me ja eno ana me kope video no mu se me hu se free YouTube samote de okaye na bente kwasia no so obi abehu ne kwasia ne de jimi sakwande wo jimi Akan TV fo jimi because bente na odi omoni mu kasa na onimu interview ye oye interview abeka so odi nkomo eno na very born homodin so wiase aye omo ye ompese omo twitwa omo nanti sakumba ye fake ne kwasia oye fake na mewie video mo beti nsem ebepie ai na mayi me ho adi no anuanom aka nipa me ye no me na me ka sakumba kura no san kwasiafo no sakumba kwasia konfo a wonimu atan wo konfo bia ho ofe unkwa na aye konfo a wonimu atan my introduce me ho awie no abusiafo sesakumba ekwasie obi ate de okaye ai obi ate de okaye na me ja eno ana me kope video no mu se me hu se free YouTube samote de okaye na bente kwasia no so obi abehu ne kwasia ne de jimi sakwande wo jimi Akan TV fo jimi because bente na odi omoni mu kasa na onimu interview ye oye interview abeka so odi nkomo eno na very born homodin so wiase aye omo ye ompese omo twitwa omo nanti sakumba ye fake ne kwasia oye fake na mewie video mo beti nsem ebepie ai na mayi me ho adi no anuanom aka nipa me ye no me na me ka sakumba kura no san kwasiafo no sakumba kwasia konfo a wonimu atan wo konfo bia ho ofe unkwa na aye konfo a wonimu atan oso jemede nantwie udi matem emma memma na wo ene me de me makra involve a na me yekwase me de me nkraman na ejina ho ne wo ma me de me nkraman na ebe jina ho ne me ma because sakumba me nkraman te Ghana o mo come beef o manu come beef da enti wo me be start from wo e dia ba Akan TV 4 ha dia wo si me flow be 15 minutes me wi anu ma kire ma sem anuanom mo share me video me 1000k abrochefo bia nhye ne ebre kalabulefo akronfo akonfo abuye me nam de nana mafu ko SuroWiase me Baffour me nam de nana mafu ko SuroWiase nana mafu black power oto ho no nipa mema mienu ofere omo ye nyina fere Baffour me be kirem Baffour suman kwa ahene papa mi bo ni aka sebo onya me papa nkasa na akuta Baffour de minim so obetuma wo me ntu ye me papa na me sel na suman kwa ahene video ba ahwe ni ye bente no musuo no ho enyeje no wo wanim na anu video ototo momone ahye wano ono de sesekusi wa ya prepreja mu ene o prepreja na wo bente sesekusi menka che so ya ahyase no de wo be ya wieye wa ya ho anu makoko ne kone ukohunu so ba na ukohunu so watifi anu aba na fo abebisa usa video e mapel quiet location seseku na chusu ha ma idea wo na chusu ha ma me nana e free juada no me na sara no pa idea wo gira me so sa sekumba se ogimi na ntwie ana die wo ni seseku aba se asema no kre no ye nye ho na ntwie enti die wo na gira me so se me nkire masemu no biante sakumba kra akamfo twa no sakumba kra akamfo eno beti the 1000 tab kwasia uhu fi utidia nkwata se wo de meme kwasie eno beti wasuma asem
na minua no ma introduce me ho kakra no samuti de sakumba kae semo ka wo ni video mo hia broche ba bia mi gina ese ka me pa yi different location ba dia wo ene se ope ha mi metwa wo ha hwa won se ba bia mi gina nwu akra na fom kwasiafo mimi ye nipa de me kwasie ye me wo fasefo a ma hwe omo abobrache ebo san kwasiafo na mo kotra sie ho no eye sini na mo kotwa ayo se sekusi sini na sakumba wo de me kwasie mimi so hwe o tie 1998 na me was 16 years anajo 230 me ni ahonhum mienu hia me nyane ahonhum no mom na gitu mu se omohia omudwane omo na mu seti abiem sakumba me sensi so me se na me was 16 years 1998 anajo 230 me o krase na akrase no we keeping by pepa na we keeping bia no omo pon 4 o'clock eti efri we keeping na se ba 4:30 ni ye na ne chese ato asoko yensu na one we keeping mine no ye mechanic or repair radio ni ne matete no ono kwa ni we keeping di omo pon 2 o'clock eti e pon ye ese e bafie no anaju 2:30 me book fa honhom yenu crank tikete be 2 to 3 years omo kuto omo sa na omo jo na torch do omo so omo hwe me na me so me hwe na me gina me na so omo hwe me na me so me hwe omo na me gina me na so omo hwe de no na me du omo di omo na America mem nipa no ma nyane o si ma honhom ahonhom no mo hu so omo hia na omo dwane ye mo de meme kotra sie ye agro na wo moni so baby ame ma bobradu nkwase afo te se mo de me kwasie ye sini na mo kotwae wate sini dia wo na de sa location ma me and pass me buy obia ni ha quite me flow na na sakumba ubati wasubu nsem okwasia kalabula ni sakumba amafo mutie me menya kwasia mabọ me bra na black power ni me nam de no ba SuroWiase me kire nsem no mu nyina na mahu Akan TV fo kwasia de omudi ani sakumba so ye fake na me be di o matem be 15 minutes me wi na fe mato me body nsem na di akire atam no me start o sakumba so sakumba kwasi ampanyi ho kankan wo de me kwasi ye wo ya boa ma me ka chi o sakumba me ma bo me bra wo ena machi de na to nyom se wiase de wo besi akonko se de a asamando de emfa nkotiri che se obedi wiase de se den a eda wo ni beba eti me twa me sika to se mi wu a yemfa sie me twa me sika to se mi wu a yemfa fie mi nim se ye de beba because asamando kwan obi anu ha obetwam na wo sakumba kwase ampanyi na me kana nanom obu a wobusuafo a mobra wo wayie abusuanti ama mobosia wayie omuntime nye uwu a wobusuafo a mobosia wayie befo okwase ampanyi usi oba de uyiri hu fi oto ata entwa kra timto bi ma oyire oyire enya ne mansis apart kra utimto bi ma ne yisu na wo de me makotre hwebra ma bo hweba bia migina bisa black power oni me nam de ba SuroWiase mo kwase ade am enama kire nsem no mu nyina obi ba ni bibi na wase wo ye kwase ampanyi be he ka sa me madedam wo abruchiri wo ye kwase ampanyi wo me de me mabam kra makolo me de me nkraman na ejira ho because me nkraman omo te Ghana we come beef sakumba me nyini sa wo tima tiska to come beef ama wo mada because me de me mabam makolo wo me mabọ omo bra be he ka sa omo didam so ati ase eti me de me makra ba makolo me catch you pay sakumba boso me nkraman ho sika do so chen de o madi boso me sika mimitua e wo me nkraman ho e do so chen de o madi and I said, me madjuma say, wo mom do adjuma be say, wo ye fake. Sakumba kra wo ye fake. Me didn't hear about obian to the buntie. Say topic Ghana is sakumba kra. Obianka bi mami sakum. Obia be video ka sakumba kra. Wo sha yonko alo aka sakumba kra. No mo sha Akan TV for ye fake. O say de menkrata. Wo kwasi ampanyi te sew. Kotoka Treasure Airport kra wunim ho. Na wo abeka nkrata ho wa bruchi madjuma say. Me tu Ghana ni bia ye papa me do ko madjuma ma ye fawo. Me kwa na me tuntuma
adwuma nipa ko be 1000 maji award ho wa be ka che me se madwuma nsei kwasi ampa yi wo bokro no a me meka ye no me madwuma nsei ye be wie wo wadwuma be sei Akan TV fo adwuma be sei de wo na di location ma me na na mafo sori wo be ya kwankire wo nim se me de me Baffour me fraud na de wo oba from Juada na no pe hu se me ho atomi anope kura me sori ana sori mo ho ani bre na Akan TV for the yesa mo ho ani bre na Akan TV ele ayi abopo na mesia mo bia ampre ne hu mo aten esabu be kwa wiye no na mo hu Akan TV for nipa boni mo se bentel ye nipa boni ni ne papa ye jimi no de awo no hwa asase ami gira so me de mo kwa se me pabo akeke ebi a boss kura o hu bi da oh me pese manim beba minia no me fere me ho pa me fere me ho na seba koso no enye sank me dane tujo na asaso camera si me so we the camera no me de abroche na chi obia hwe bi free na kwasiafo no mo comment bi ni o mo ho na ewi ni dia wo na mama kwankire o si bibia me kan o me mo no asema ye nokre de sekumba si oji bi na ntwe dia wo si ompre na nakodua udi beba video me comfort ya udi beba video mama ha mo masemi be motu ho na mo comfort ya wo ye video bi ba me frɛ o be che masemu wasema o kai ehye mi nkran esa tu ho na mo ntu de nipa na fum nipa enti comfort ya me frɛ o na no wo ye audio ma me unsa me repra o na jaso dia wo na ejina me so me ho to me from Juada me na ma yira wo buruchire se kumba na ntwi a so oji mi ni conforma fo sorry wo be ya kwankire video pie Monday by Friday no wie sa kwankire no na se kuse me nka kire o se de nsuo ye sa na wia be so omukoye omudi omutwae ho ai uso ubetwa wo de no na nsebni nyina me ba be kire minua no obia nko abrochefo mu hye video ma me ye hunu amane na fake akonfo no ye nyi omu free ho Akan TV ye fake omu di suma sidwa ena wo mawie sakumba bentel me di free manager me di free so cameraman se driver akra ko bi obenya ne de he mo jimi sa mo hwa asase mi gira so wo hunra wo ha na wo di me makoteresie ye se wo ye me ho ayi ele sakumba kra me saka bi mo betele ta sakumba ye fake asam no me de beba mo bi ampre ne ho dia wo si wa ma me be 15 to 20 minutes me fa flow me yi ma yi a me ka de me pe ai na fe me kira asebnu na me kira mu wi a enne me gu Akan TV dia wo sakumba so oji mi nantwie ana dia wo ate asi me so se asema ye nokra de ntwa ho nantwie ti me kira me bobre o si me se Juada enne ne ma hu se me ho ato me yes me ya kwankira no brother because na me bre ana dia wo si da bi akwankira nya brother me mreda ujira me so sa na no pe me sorry kra na sorry wa bruchiri mo he abruchiri na me jia me nya fake me fake e ma black power me tie sem ni ya mo he bruchiri obi a he bruchiri asase bi jia so mo hunwura o ha me jia asase wo so nkwasiafo mo de me ko se mo ko ye me ho de asie ye concert na mo ko yi bento kwase alimu kwase wo de wo jimi wo papa jimi na ode awo wiase se ayi ansema me ka kwa wie ya obi abehu bento jimi said your wo ba kwasea amre said your tete no enti no bento kwasea jimifo wo ompaboa ye mienu de ode kwa adwuma ne de ode kwa asori wo de me kotresi ye said ye uye fake bento sumasi dwa na ne akonfo ni di sakumba kura what I say sumasi dwa na bento wo ne ayifo di de wo na chusu location we ma me ampaso me buy high quiet he cast mimi ye nipa de me kwasi ye ha mo jimi sa me heaven na me wono twije na se heaven na ne wono e concert na mukoyi ye mi nsuo de wo si asem no kra ye ntwa ho na ntwie sakuba ye kalabule bento kwasi animu papa kwasia na de the whole world wo jimi che obi atie bento mo de me kwasi ye wo kwasi animu te o kwasi animu e mapem kwasi afo na ka wo jimi 40 so oba bi anware what bento o de me kwasi ye me minim se wo da ho enti no medical kra twa misika to ene me kra bia ehihye a me ye mi wu a me nkwasi go ma bobe bra me pese esie mi ofie so ati ase ha ehihye a me ye no so ho na wo wu a wo busuafo a mobusia wo yi be ka dem kwasi ani mu me fafasefo a ma hwe omokra chen
belt de wa boche obi a interview kura wunim ye aso odi nkomo vera ho anibre na me na maka ma se bukobo mu di a vera de mo de ne ka ho ye de eno mo sa kwasiafo na mo ko mo beti banu nsem ena cameraman wo ye kwasia cameraman wo ye kwasia wo de jibifo ba wo jibe jibifo we ti se komba jibifo we machire mo koye comment wo na asemi ba na Akan TV fo mu delete mo ni sakumba video ba kokora me saman na no mamo Ghana Bosom nyina ni mundi asemu ba na mu delete sa na asemu si mo delete sakumba mo de me kwasi ye me minim se wuo da ho enti no medical kra twa misika to ena me kra bia ehihye a me ye mi wu a me nkwasi ye go ma bobe bra me pese esie mi ofie so ati ase ha ehihye a me ye no so ho na wo uwu a wabusiafo a mobusia wayi beka dem kwasi animu me fofasefo a mahwe omokra chen belt de wa boche obi a interview kra wunim ye aso odi nkomo vera ho anibre na me na maka ma se bukobo mu di a vera de mo de ne ka ho ye de eno mo sa kwasiafo na mo ko mo beti banu nsem ena cameraman wo ye kwasia cameraman wo ye kwasia wo de jibifo ba wo jibe jibifo we ti se komba jibifo we machire mo koye comment wo na asemi ba na Akan TV fo mu delete mo ni sakumba video ba kokora me saman na no mamo Ghana Bosom nyina ni mundi asemu ba na mu delete sa na asemu si mo delete sakumba mo ni sakumba video ba kokora me saman mo Ghana abosom agrada wo suru nsu atu me saman mo ma yen kwale sa pepepe me ba be kire mi nsemu mo hwe mrofo so ho ba bia me wo magiga papa ma hiti mo hwe mrofo so ho hwekura me wo so oh gra me wo so me kire mo pa se ne modi modiane ato modi monsa ato samuel duane mo hwe seseku de choose location we ma am se me megira kama sem first eto so ebeba me ko different location akira asem nu na mo ma mi ni kwasiafo na tem mo jimi Akan TV fo buntie mo go nyina mo ye kwasiafo mo ye kwasiafo me nya dipa de me kwasie koyo because bra no ma body na meji wo wiase me hu de wonim prebudu wa mafu play wonim de me wo na asem ehu na me ye de me kwasie ye wo ye kwasiafo mu betia asem ni bewie no bia bo se benti ye fake Akan TV fo ye fake me di nya beba out what you say Akan TV muntie me gira hoyi me ye adwuma 1 day 1 month ebetube tua wo manager wayika wo nkura aka wo ka bia Akan TV fo me 1 month pay betume tua wo bia aka enti me nyo nipa ye de me ko abroche se ye de me ko ase o de me ko ase yakọ jimi fo wo de me ko ase yakọ de me fara de pa nka me ma camera to me so ho Akan TV wo manager hempa bo akra ase me wo hu bi da hairdresser so ho we satade papa wo hempa bo a designer combination no maye me fare camera pa na asemesi yesebu nyina amote kwasan kwasiafo na de me kotra asie no sakumba akwasia wo yiri hu fi obodam entwa kura tibito bi maire wa be kan oba asem wo me so wo kro no a wo bo ma mekire wo begimi ene no bete odo sakumba kura sei mesi MPP di NDC obi a mehume wa wo be ye tuso nsa no aye de say yiri ma wo de be wi ni election you are cromfo ni expose omo what you say wa wo ji hu di no be hume sakumba kura akonfo nyina e de na sakumba na mekobo dudi na namafo aye me asori me ba ho se me be ye adwuma ma me kasa me pe bosom me be ye obosomfo wa bosomfo wa ayi no motiafo na le di machi so mo pe me se bosomfo ai na sebasi Diawuo ani sesiriku aba sesiriku de ho akwankyere na ma me Diawuo se bi ni ka anye ni video awia yi adumra sesiriku so ye be ye ne de no akwankyere le beba sesiriku se men kanche belt so ya asase odi no be ye ayi odi no be ye awie enu waye no ho furuye moja mpani tirim asemu pia obia be hu nokore wom na asema da so de se mo obia hwe book na chi emfa muwa emu asemfo na masem be kwa awie no mubo se belt ye fake sakumba ye fake Akan TV for ye fake what you say sakumba kra me I friend Mr. Baffour ai me siamu obia ngo video iso e ma nana suma nkwa hene belt na no ototo momone ahye na no nana kodua asegu be me no wakasa me hu si wa ye odua bre me but
dear was me because your true and more echo. Ha, until no mote ya a year no may per different location. Namatana, Abachirasim to be antonable, na 70 beba na year no. Ubi abos Akan TV for you fake, Nkasia for no. I tell you me move, se say the machirasim. Sakumba kra Akan TV for Chalu, Bianca be fake. We fake also the also the mema question. Ha, akwa we agro or any super. We am kwasia for Sakumba who feel ma who fee. We who fee. Uti Bianquanto me more. Now, me pese me diligence me a powerful chen. She Kawo, me ya your word more of metia, but me fan cosa. Dear was ya some no cray in Chahun and Tree, dear would not yet mean your fake, Mr. Baffour mean your fake. Black power no crime a chan, the ferry for me. Now, no video no ya now, oh, body say Mr. Baffour and the gold machine brain, eh, mea? The ferry for pan, meaning on new suman crying the casamoti. Me my cash mo tie me ka ho bi asem bia no me ka black power nti me nam de no ko SuroWiase so ati ase e Timothy o se mo me de me ko asie ye e na de mo ye concert party baby me ma bobre do asem we ne de me ko asie kwasi afo nya se ni bia ni mumu na dem betem de mo se madwuma ase ho me wie video yi na mo madwuma ase me din ko me ko fro me ka no ma ko different location akochire ase no na me se konfu papa bia wo Ghana uhu video ya afama oni akofo sofu papa bia wo Ghana uhu video afama oni asofo na video we pie na wa beba betra Akan TV so say wo ye interview wo ye fake catch you play suma si dwa na mudi wo ya asema me di be pie no video we pie na Akan me madwuma say kwasi amfani wo potro ni ho edwa de me mabu obi o madwuma wo bokro no na ma beka no we dey no me class mo pie nsuro me contrase because ya kwanchira na me ye sesieku ni die wo na dia bra me se menye ha enti me ya kwanchira no enti me hwe mo ntoatoa so die wo die no ya no pe epie ha nyimre na sesieku yafo no enti no me move se de machira asem Sakumba kra Akan TV for Chalu, Bianca be fake. We fake also the mema question. Ha, akwa we agro or any super. We am kwasia for Sakumba who feel ma who fee. We who fee. Uti Bianquanto me more ho. Now, me pese me diligence me a powerful chen. She Kawo, me ya your word more of metia, but me fan cosa. Dear was ya some no cray in Chahun and Tree, dear would not yet mean your fake, Mr. Baffour mean your fake. Black power no crime a chan, the ferry for me. Now, no video no ya now, oh, body say Mr. Baffour and the gold machine brain, eh, mea? The ferry for pan, meaning on new suman crying the casamoti. Me my casamoti, me can't be. I said, Bianwa me ka black power tea. Men I'm doing go SuroWiase. So what I say, a Timothy was said more. Made the make us ye, and I did more concert party. Baby, I remember bread was some way near democracy. Kwasi afo nya se ni bia ni mumu. Na dem betem de. Mo se madwuma ase ho. Me wie video yi na mo madwuma ase. Me din ko me ko fro me ka. No ma ko different location akochire ase mu. Na me se konfu papa bia wo Ghana. Uhu video ya afama oni akofo. Sofu papa bia wo Ghana. Uhu video afama oni asofo. Na video we pie na wa beba betra Akan TV so say wo ye interview wo ye fake catch you play suma si dwa na mudi wo ya asema me di be pie no video wo pie na Akan me madwuma say kwasi amfani wo potro ni ho edwa de me mabu obi o madwuma wo bokro no na ma beka no we dey no me class mo pie nsuro me contrase because ya kwanchira na me ye sesieku ni die wo na dia bra me se menye ha enti me ya kwanchire no enti me hwe mo ntoatoa so die wo die no ya no pe epie ha nyimre na sesieku so akwanchire dua bo no de ama me betu me fera de pa o na de ma si me so from juada no amma hu se bibi o baby me nam de black power ba SuroWiase very me di osa hene o osa we den ka me ya twa wabo Mr. Baffour ni me ba Ghana no
Ilu be shout. Hey. Osane Mr. Baffour ni. Me ba Ghana no. Ilu be shia ewo black power ho. Ase oni me oni me. Ha. Echi no me siraw. Me bodi na aka asem. Wa botira odi ye. Omo hwa buchiri. Chijona mo ohufom. Heaven no eno ani o. Na me dia me mahu owiase di ebiem na nkwasea forte cameraman wo ye kwasea sakumba ye kwasea bento de ne kwasea ni papa jini ye se akra so ni osoose bento papa kwasea no dia wo hwa brochiri me di mo ba kokko shop me se na ye di SuroWiase do high tech vera natural se wo nya adwuma Mr. Baffour me ye the high tech amam why me di mo do brochiri mo jiwa pa mo ye ti me so wo bia tim me she black power craft mu on tim economy se be nya adiwe na konfo utie part 3 wo be di se me no kasa ye be 6 months ni June na me ye audio bre wo na okọ ayi mo wo na ayi ho na ben afahye na se na me ye audio bre wo ha enti no part 3 wo be di on si aka wasem why when you no fa chebe won se me yedi me shia manifu Ghana for manifu intile se me yedi ni kwa se omo che se ma eba ma doji omo mahu me echi me sira mu obi an she video mo hu ba bia bigira abrochire o kwasiafo mo de makotena asiye eda mo bete echi ensem ne beba why me pese video ni beba be twa so na yakọ location na yakọ cancel why yo kwasiafo mo he ba bia mejira obaka paka me betu me ka mo he brochire free me ye nipa ye de me ko ayi mo he adan ba bia mejira kra me nya location ni yi mo he fo mo hu nwura ho kwasiafo me ye nipa ye de me ko asiye agro na mukodi e wo sakumba akro no ma me count do ho aba me expose beta wo nu aduma be sei o kro no mo he be